Šejla, dobrodošla. Bolje te našla. Ovdje u ovom našem Berlinu. Lijepom Berlinu. Šta tebe znači? Otkud ti ovdje? Pa ja sam stalno između Sarajeva, Berlina i Istre, sad kao neke treće lokacije, a Berlin je od 2007. moja neka baza, jer sam tu došla na DAD stipendiju i naravno ostala kao i većina umjetnika koja dođe u Berlin i tu se smjesti, zaljubi, raskomoti. Sarajevo nikad nisam napustila jer je to nemoguće. Da. Tako da sam sad dosta vremena, u stvari dosta sam bila rastrzana između Sarajeva i Berlina, ali sad sam našla neku dobar balans u kojem Berlin je i posao i užitak, Sarajevo više je familija i produkcija, tako da je. Idemo ka tome, ali boga me, baš je onako naporno. Pa jest naporno, mislim, i tačno pred pandemiju sam bila jako umorna od tog ritma, ali sad još uvijek sam, sad kako ponovo možemo da putujemo, sad zapravo me nosi neka pozitivna energija u toj slobodi kretanja koja je naravno itekako ograničena, jel? Ali opet mogu da dođem lako u Berlin i to koristim. Sa svojom metlom. Letim sa metlama, da. Raznih modela. Da, raznih modela, da. Hajde, molim te, reci malo nešto o toj izložbi koju sam pratila, koja je postavljena u Beogradu, u Elster galeriji. Izložba se zove Mother is a bitch. Ili... Da, majka je kučka, prevodimo je kad govorimo na našem jeziku. Pa to je zapravo rad koji sam ja počela da stvaram, da kuham, da ostanem u ovom vještićem žargonu. Počela se muditi, kuhat prije nekih 4 godine, ako ne i više. I krenulo je kao, mislim, zato što naravno me tema ženske seksualnosti uvijek zanimala kroz moje radove i slobode ženske, koja je naravno na različite načine sputavana i danas i kroz istoriju. I čitajući knjigu o istoriji seksualnosti, odnosno više njih naravno pisane od strane muškaraca, zapravo sam počela povezivati neke tačke koje ni istorijski, ni antropološki nisu bile jasno povezane, odnosno tačke o kojim ne učimo i takvih tema, kao što znaš, ima jako puno. Jer najmanje znamo o ženskom tijelu, najmanje znamo o ženskoj seksualnosti, tek zapravo u nekom treptaju vremenskom u zadnjih par godina o nekim stvarima se počinje pričati uopšte o dijelovima ženskog tijela i ženskim potrebama, načinu na koje žene zapravo su ostale zarobljene u nekim društvenim stigmama. U svakom slučaju, da se vratim na temu, jedna od stvari u kojoj sam počela da radim u kontekstu tog istraživanja jeste da postavljam pitanje s ljudima koje sam sretala, sagovornicima, kolegama, ženama različitih profesija, otkud vješticama metla i zašto baš metla, zašto vještice jašu metla. I ono što je bilo jednako i tužno i fascinantno je zapravo to neznanje i nepovezivanje i taj upitnik koji su svi imali iznad glave, odnosno velika većina, zaista jako, jako malo je onih koji su uopšte počeli koji su kao krenuli u pravom smjeru. Sjećam se tog testa, da. I to je bilo mi jako zanimljivo, zapravo da mi ni sami ni ne znamo otkud to, ali smo prihvatili da se jaše na metli, da je metla takva kakva jeste, da je sad to postalo dio neke i pop kulture i komercijalizovano potpuno, a onda s druge strane kako god se
krug vrtio i vraćao na seksualnost, na nešto što je pin-up, što je poza i naravno jedan od segmenata koji je izuzetno zanimljiv jeste taj dualitet u predstavljanju ženskog lika u kojem je ono ta žena, odnosno ta vještica ili babaroga, ružna, stara, u nekim poderanoj droncama i sva takva zapravo nevidljiva, odnosno neželjena. I ona druga koja je potpuno gola, mlada, seksualna i koja je naravno jaše metl. I takva je prezentirana kroz i pop kulturu i kroz u istoriji umjetnosti, i od prvih crteža do slika, do fotografija tih vještica. I eto tako, mislim, to istraživanje, pošto ja volim kroz svoje radove se potpuno prepustiti u jedno neformalno istraživanje koje nije akademsko. Ti znaš to zato što si radila za mene kao na par projekata kao istraživač i znaš da volim da izlazim iz tih sistema, što je opet isto jedna vrlo ženska metoda koja u procesu se nekako počele uključivati različite žene i u jednom momentu kad sam shvatila šta želim da iz toga izvučem, onda se uključila vrlo spontano, odnosno nekako potpuno organski se uključila Goranka Matić, koja je poznata fotografkinja iz Srbije i kad me tako preispitala, pošto ona sebe zove mojom tetkom i tako i ja osjećam, kad me preispitala šta radim, onda je ona mi dala stvarno taj nježni poticaj, odnosno gurnula me u vatru i rekla, moraš to raditi ovako, ovdje ja ću, i dala mi snagu da napravim takve radove, zato što i evo, za one koji još uvijek nisu vidjeli te radove, radi se o seriji autoportreta, zapravo 3 triptiha, 3 torza, 3 figure i 3 portreta. Goranka je fotografisala ili kako ona voli da kaže, škljocnula portrete. Oni su analogni, bez ritača, bez retuširanja, bez filtera. Tako su i napravljeni kao analogne fotografije, razvijeni i printani. A ostala 3 su crno-bijele figure, triptihsi crno-bijelih figura i torza koja su u koloru u kojem se ne vidi lice žensko, ali je i na figurama i torzima zapravo je žensko tijelo u korelaciji sa metlom i čineći i asocirajući, aludirajući, praveći simbole koji u nadi da će dati dati odgovor na pitanje otkud vještici metla. Vraću se na to, ali prvo sam htjela da te pitam gdje se razvijala fotografija, kako ste tu radili? Crno-bijele portrete ili neke druge. Pa to je isto bilo vrlo zanimljivo zato što smo napravili neki krug. Ja sam tragala za laboratorijom i na kraju se vratila odnosno otkrila da mogu da koristim laboratoriju u Historijskom muzeju i to je bilo zaista fantastično iskustvo i da laboratorija u Historijskom muzeju u Sarajevu funkcioniše i može da se koristi i umjetnici mogu da i fotografi mogu da je koristi i to je fantastično. To je stvarno fantastično i to meni nekako ta mala skrivena mjesta u Sarajevu zapravo i otkrivanje tih malih mjesta u Sarajevu mi je dio tog ženskog metoda o kojem ti pričaš. I čak sam od kustosice Natalije Paunić uzela jedan quote kojim ona zapravo otvara taj tekst koji još uvijek nastaje, koji je u tvojoj izložbi. Ona kaže kao we should find different way to write. Trebalo bi naći nove, drugačije načine da pišemo. I svidio mi se ovaj citat jer sam ga povezala sa jednim koji sam našla u isto jednoj knjizi o vješticama. Mislim,
toliko se priča o vješticama, toliko je literaturi o vješticama već godinama, već je to je jako nekako već, kako da kažem, vrlo prisutna tema i u pop kulturi, mislim već je došla i u prodavnice, recimo tako i tako dalje. Ali ova knjiga koju sam čitala, od jedne profesorice sa New School for Social Research koja se zove Kristen J. Solie, koja je također i dominalno slobodno vrijeme, osim što je profesorica. Ona je zapravo izvadila iz jednog starog pokreta koji se zvao Witch jedan citat iz njihovog manifesta koji kaže If you are a woman and dare to look within yourself, you are a witch. Dakle, ako si žena i usudiš se da pogledaš unutar sebe, ti si vještica. I nešto mi je bilo zanimljivo između ova dva citata, postoji nešto vrlo zajedničko. A to je to zapravo, kako da kažem, nekako gledanje sebe. Bivanje ja iznutra ka van. I mislim da je to vrlo i prisutno u tvojim radovima. I vrlo mi je zanimljiv tvoj trenutak u životu sada za to. Jer prije nego što smo počeli ovaj podcast, ti si meni rekla kako imala si jedno bolno iskustvo i kako ga sad ne vidi se više prema vani, ali ga osjetiš unutra i dolaziš iz mjesta bola, iznutra. Eto, to je neko moje promišljanje. Da vidim šta ćeš mi reći. Pa, u pravu si, ali suštinski se to opet vraća na neku potrebu za slobodom i za oslobađanjem, jer mi stalno smo u nekom okviru koji nas putava i to je zapravo to je možda i suština toga da se oslobodiš iznutra i da se možeš da vratiš unutra, da se oslobodiš izvana da bi se mogu vratiti unutra i znati stvarno šta osjetiš i konektuješ sam sa sobom. Mislim, dosta izbjegavam da pričam iz pozicije majke, ali zato što s jedne strane sam mislila veoma često da ne želim da davim druge sa tom perspektivom, ali nešto što je zapravo intuicija koja jeste ženska i koja ima veze sa tom konekcijom i koja dolazi iznutra, iz utrebe, iz materice, i koja sad ne vezana za to da li to stvarno živo biće se tu stvara, raste ili su to samo organi koji imaju mogućnost ili koji su tako anatomski formirani da bi trebali da to su neke konekcije koje zapravo mi koje mi onako zanemarimo i diskonektujemo se sa tom stranom vlastitog bića i nastavljamo da funkcionišemo po jednoj vrlo jasno ucrtanoj muškoj liniji razmišljanja u kontekstu forme koja, evo, da se vratim na ovo što si ti citirala, Nate, ali kako tekst treba da izgleda, kako bilo šta oko nas treba da izgleda. I onda opet, ajmo dalje raširiti. Znači, to su sve pozicije moći. Kao što živimo u svijetu koji je napravljen i nacrtan tih mapa koji su nacrtali oni koji su kolonijalizirali, pa su neke zemlje veće, a neke manje. Tako da živimo i u svijetu koji je modeliran za one koji su dešnjaci i bijeli i imaju moć da vladaju drugima. Isto je vezano i za rod. Da. Ali mi se zavaramo da to nije baš tako, da je to kao sve tako Bogom dano. Sad, ko je izigravao Boga nama? Da, a s druge strane, često se
da često se govori kako je taj maskulini princip, kako je on strukturiran, kako je ovakav, onakav, bla, bla, bla. A za feminini se onda veže haotičnost, eteričnost, tako te neke karakteristike. Čak i sa pozitivnim i sa negativnim prizvukom, zavisi ko to govori. Ali ja bih išla korak dalje i rekla bi da nije baš tako. Ja ne mislim da je feminini princip uopšte haotičan, ezoteričan, eteričan i tako dalje. Mislim, feminini... Apsolutno. Da. Mislim, feminini princip je taj koji zapravo od ničega pravi nešto. Ja. Pa upravo to. Nama je, mislim, i to jeste suština i na kraju krajeva onoga što je kroz ovaj rad Majka je kućka pokušano da se artikuliše. Sputavanje ženske seksualnosti dolazi iz vrlo jasnog cilja, o kojem možemo sad i ne moramo govoriti, ali koji je vrlo jasan. To je kontrolisanjem ženskog tijela se kontroliše potomstvo i to je jasna veza. Ali zapravo žene su te koje stvaraju, organizuju i koje su uspjele na kraju krajeva da pronađu različite metode da opstanu u tom svijetu i da se izbore za prava koja imamo danas. Jer mislim, ona nije se neko probudio i rekao jedan dan, hajde sad ću ti malo dati više, nego je to bila borba koja na kraju krajeva još uvijek traje. Znači, mi smo te koje su, i naravno uz pomoć muškaraca koji nisu bili toliko želi za dominacijom i koji su bili senzibilni i koji su još uvijek otvoreni da shvate razliku. Ali evo ja ću sad spomenuti jedan drugi rad koji ti vrlo dobro poznaješ, koji se zove Hooked, koji su zapravo heklane mreže i miljeji koji su predimenzionirani. I o tome volim da pričam zato što je upravo to ono što si spomenula, ta suština stvaranja. Žene su izmisle dekoraciju da bi našle svoje vrijeme, da bi kupili tako kupovale svoje vrijeme. Jer im nije baš bilo dopušteno, kao što im nije dopušteno ni da se školuju, da posjeduju zemlju, glasaju, da se liječe, da vladaju svojim tijelom, da rađaju kad žele ili ne rađaju kad ne žele. Tako kroz istoriju zapravo one su morale da nađu načina da prave nešto korisno za domaćinstvo. I taj ručni rad, i odnosno ta dekoracija i ti motivi, ti ornamenti kojima je trebalo više vremena su kupovali to dodatno vrijeme da one mogu duže da sjede i rade opet nešto. Mogle su da se okupljaju i da razgovaraju, da razmjenjuju iskustvo. I to je segment o kojem se ne govori jako često. Odnosno, skoro da se ne govori uopšte. Pa da, to već spada u domenu srama. Na neki način, jel? A ta domena srama je kod nas, recimo, čini mi se, naravno svaki šovinizam ima svoje karakteristike, ali ono što se meni čini je da je kod nas ta dimenzija srama ono što ga baš čini jakim. Sram koji je već internaliziran kroz decenije i stoljeća ženskih tijela, sram kao princip na kojima se ženski odnosi grade, naprosto sram kao stup porodice otprilike. Ne znam. Pa eto, ja kroz ovu seriju o kojoj govorimo danas i na kraju krajeva činjenicu da ja koristim vlastito tijelo i vlastiti lik kroz svoje radove u zadnjih više od 20 decenija, pokušavam da isto tako to da se sama suočim s tim i da prevaziđem neke stvari. Jer naravno, bez obzira što nekim stvarima mogu da kako se kaže, prič, da držim govor i da nekog
vrlo često moram i da se vratim sebi i da sama sebe korigiram u situacijama u kojima zašto slobodu za koju se zalažem za početak ne apliciram na vlastito biće. Trenutno mogu reći da sam u dobrom balansu. I baš juče sam razgovarala sa kustoskinjom, dragom prijateljicom, direktoricom Kunsthalle Baden-Baden. I upravo smo govorili o tome koliko zapravo s jedne strane se borimo za te slobode i to, a onda pošto je ona iz Turske, ja iz Bosne, u nekom vlastitom privatnom krugu se često sputamo. Da. I to da zapravo jedna drugu podstičemo da smo još više, da smo još hrabrije i slobodnije, jako bitno, ja mislim. A jel tebi recimo oslobađajuće, sad se malo odmičemo od ove serije radova koju si u Euksteru predstavila, jel poznajući koliko se baviš zapravo svojim tijelom, to jest koliko ga koristiš za radove i lice i tako dalje. Jel ti uvijek oslobađajuće vidjeti te radove? U stvari, da li na bilo koji način oni utječu na tvoje poimanje slobode? Pa evo i ova serija, posljednja. Apsolutno. Ali ono što je zanimljivo kod njih, znači radove gdje je moje tijelo nago i gdje se koristi kao objekat, ali na isti način i rad koji je kao moj autoportret na neki način, ne na neki način, najpoznatiji Bosnian Girl. To su radovi koji kad nastanu, kad jednom ih dam, kad ih uokvirim i prezentiram publici, oni prestaju biti ja i zapravo je to taj moment oslobađanja. Da sam stvorila sliku kakvu želim da vidim, ali ne sebe, nego svih žena. Postaje nešto što je univerzalno, odnosno više nije ni žena, nego prestaje ta autorefleksija i postaje neka kolektivna slika nekog stanja, nekog svijeta koji želim da napravim. I mislim da radovi ti sad, eto, od Bosnian Girl do ove nove serije, da oni, kad ljudi reaguju na njih, to znači da se oni da postoje moment poistovjećivanja u kojem oni komuniciraju i to je dobar osjećaj. Pa šta misliš, je li ono što meni jako zanimljivo je da su tri fotografije torza koje si napravila baš predimenzionirane, znači baš su nekako in your face kad uđeš u galeriju. I o tome je isto i Natalija pisala. Šta misliš, mislim, nezahvalno je pitati tebe šta misliš kako ljudi to vide, naravno neću to pitati, nego da li ta predimenzionirana slika ženskog lika koja je seksualizirana na neki način, subverzivni, recimo tako, da li i ona izaziva neku vrstu nelagode kod ljudi koji to vide? Pa to je bio cilj. Odnosno, bio je cilj da ako sam ja to mogla i ako je to slika koju stalno imamo, jer je taj veliko, golo, žensko tijelo svuda oko nas i zato su oni takvi kao što ti billboardi koji imamo i te žene u vešu, ovakve, onakve, ili, mislim, i ta seksualnost koja je potpuno prihvaćena, a opet sputana, jer kao neće to baš biti na billboardu, ali će biti svuda. Ili nećemo dopustiti da je bradavica na socijalnim mrežama, ali će biti svuda i bit će od šolje do balona ili ne znam čega, ili ne znam kako se već koristiti kao... Do gegica dječjih, to sam vidjela. Kako sad napraviti nešto što zaista će biti
što ne može niko da kaže da nije vidio. Što je stvarno u lice, direktno, bez bilo kakve estetiziranja, nego da i na kraju krajeva to je dio moje umjetničke prakse, da koristim te metode koji su metode propagande, odnosno marketinga, odnosno ideologije i tih različiti. Pa tako recimo u tim torzima koje spominješ, ja sam namjerno koristila i estetiku i boje koje su vrlo tipične za različite produkte i reklame. Vrlo su moderni. Pa eto i moderni i zapravo klasične metode, te nježno plavo sive koje su taj soft, taj mekani dove moment do crvenog pliša koji je sa naslovnice Playboya i Merlinkinih golih fotografija. Još jedno pitanje za kraj, zapravo negdje gdje smo počele, nas vraćam. Mislim, zapravo vraćam i sebe par godina unazad. Otkako sam ja nekako počela pričat generalno o vješticama, zapravo otkako je ta riječ vještice ponovo izašla u eter na našem jeziku, što je bilo neke 2016. 17. Vještice su stvarno doživjele nevjerovatan upliv u pop kulturu. Počelo se toliko pričati o tome. Ja kad sam podcast napravila, prva gošća Lana Bastašić bila je u to vrijeme prozvana vješticom. Zvala sam ju u podcast da razgovaramo o tome šta to za nju znači i tako dalje. I vještica je otišla u svim mogućim smjerovima. Akademkinje su je prihvatile, feministkinje su je prihvatile. Naravno nije to ništa novo za njih, ali s druge strane i mlade žene, jako mlade žene, srednjoškolke su prihvatile tu neku figuru vještice kao svoju. Počela se prakticirati magija, žene su počele da budu vika, da se totalno predaju tim nekim starim ritualima. O tome sam isto s Lanom pričala, koliko tinejdžerica se time bavi, tarot karte su postale opće mjesto, prije se nisu mogle tarot karte nabaviti, ne znam, u knjižarama i tako dalje. Uglavnom, sa cijelom tom ekspanzijom vještice i potpunom feminističkom afirmacijom figure vještice, i s druge strane, naravno, starim šovinistima koji još uvijek vještice, žene proglašavaju vješticama misleći na nešto negativno. Mene zanima iz feminističke vizure da li postoje neke karakteristike tog modela vještice koje možemo da kritiziramo, koje su negativne. I šta ti misliš? Pa ja mislim da koristeći samo ikonografiju vještice koja je napravljena od strane nekih muškaraca koji žele da prodaju stvar koja je šešir, crni plašt, veliki nos ili tarot karte, mislim da je to potpuno pogrešno. Znači ono što mi je žao jeste da se neko poistovjećuje sa vješticom, a ne shvata zapravo šta je, ne shvata zapravo otkud vještici metla. Odnosno, ne oslobađa se, nego ostaje samo zatočen u neke kanone koji su kao, sad ću ja namjerno koristiti kao nekakav vid otpora. Sad, vid otpora je zapravo samo spoznaja. I to oslobađanje. Ako mi ne učimo o sebi, ako ne znamo šta su stvari, mislim, vještice su žene, to su majke, sestre, kćerke, to smo mi, mislim, to su sve, znači, vještica je bila svaka žena koja je u jednom momentu predstavljala nekakvu vrstu prijetnje ili koja je htjela da vidi u sebe, kao što si rekla, da se samo spozna, koja se usudila da nauči nešto o vlastitom tijelu, da pokuša da pomogne nekom drugom, koja se samo zatekla u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Tako da za početak shvatanjem da nema druge u kontekstu
žene i proglašavanja vještice je prvi korak. Drugi korak je nekorištenje recimo pogrdnih imena ženskog roda. I o tome ja isto sa Natalijom i Adrianom Tranka pričam u intervju vezan za izložbu Majka je kučka, u tom kako zapravo korigirajući vlastiti jezik, ne koristeći vještice u pogrdnom smislu, ali ne koristeći ni kučka, pošto je opet veza sa naslovom Majka je kučka, znači ne koristeći ni kučka, ni kuja, ni zmija, ni guska, ni krava, ni kobila, zato što to nas vodi u istom pravcu, a tome je da je majka vještica. Da. Odnosno da je žena ta koja je sve ovo što sam prije nabrojala iz vizure onoga koji dominira, koji se i tog nekontrolisanog te nekontrolisane seksualnosti zapravo. Sheila, bilo mi je pravo drago vidjeti i osjetiti temu majčinstva u zadnjim ovim radovima u Mother is a Bitch. Bilo mi je drago što si mi došla u Berlin da pričamo i da, hvala ti. Meni je drago da sam te zatekla u Berlinu i da se možemo sretati u Berlinu i u Sarajevu i da imamo i tu vrstu slobode i kao slobodne žene, a i kao one koje žele da pomognu drugima da se oslobode. A citirat ću Lanu Basač koja je citirala Dubravku Mukrešić kad smo pričale, svoju metlu kupila sam sama i letim sama. Tako je.